Dobar vam dan, počinje Kvart do 6. Na samom početku emisije govorit ćemo o završetku humanitarne akcije za obitelj Šimić. Cijelo vrijeme bili smo uz tu humanitarnu akciju pa ćemo vas sada izvijestiti o rezultatima. U nedjelju je na Viškovu održan veliki završni humanitarni koncert, a kako je sve prošlo reći će nam organizatori i sudionici akcije. Dalibor Horvat, Hoki, dobar dan. Dobar dan, vama i gledateljima kanala RI. I Matko Kariž, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Evo, krenut ćemo od vas. Možda da na samom početku gledatelje čisto prisjetimo tko je obitelj Šimić i zašto im je trebala pomoć građana. Pa ja mislim da svi dobro su upoznali obitelj Šimić, ali možemo i ponoviti. Znači, obitelj Šimić je obitelj hrvatskog branitelja Marka Šimića koji je prije 3 godine dobio srčani udar. Dok su ga oživjeli, dok su ga reanimirali, mozak je nažalost bio dugo bez kisika i gospodin Marko je od tada vegetira. Od tada počinju njihovi problemi, supruga Lisa, 3 djece, borba novčana, financijska, znači gospođa Lisa je morala dati otkaz kako bi njegovala Marka. Tu je nažalost bio jedan kredit koji su digli, to nije bio veliki kredit. Problemi su se nastavljali, znači išli su kamate na taj kredit zbog nemogućnosti vraćanja. I eto, gospođa Lisa je zatražila, vratila se medijima ne u svrhu da skupi novce, nego da ostvari status njegovatelja. Međutim, tu sam na svu sreću, evo baš mi je drago što sam gledao tu emisiju, uskočio sam ja, povukao sam za sobom svoje dobre prijatelje, jedan je tu s nama, Matko Kariž, veliki dečko, napravio strašno puno u ovoj akciji. I evo, uspjeli smo zaustaviti deložaciju obitelji Šimić, uspjeli smo organizirati, pokrenuti Rijeku, veći dio Hrvatske i evo, danas sam jako sretan, pogotovo jučer kad smo izašli iz banke i kad sam ne znam, rekao sam bio Matku, idemo popiti nešto, jer stvarno veliki teret je pao s nas. Dakle, sakupljeno je koliko novaca? U cijeloj ovoj akciji za obitelj Šimić skupili smo 331.000 kuna. To je jako veliki novac. Ne znam kako bi rekao šta smo sve prošli da ga skupimo. Prevrnuli smo ono što se kaže svaki kutak, svakog prijatelja, rodbinu, nema koga nismo pitali. Znači, 331.000 kuna smo skupili i jučer smo uplatili banki dug. Zatvorili smo i neke dugove koji su bili na tekućem računu od gospođa Lise, neke još račune koji nisu bili plaćeni. Općina Viškova nam je oprostila dug komunalni nekih 15.000 kuna. Tako da eto, obitelj Šimić je na pozitivnoj nuli i dalje ćemo im pomagati. Ono što je bitno, nećemo ih zaboraviti, kao što obično znaju biti u humanitarnim akcijama, kad se završi, onda se ta obitelj zaboravi. Ja sam prvi koji tu obitelj neću zaboraviti, sigurno. Evo, Matko, vi niste poznavali obitelj Šimić. Kako ste se uključili u ovu akciju? Pa iskreno, skoro slučajno, tako se to u ovim nekakvim akcijama najčešće i desi, da se to slučajno desi. Facebook, čak je moj brat nešto komentirao na što je postao Dalibor. Ja sam to vidio, nakon toga se čak jedan kolega iz moje firme uključio u to i jednostavno to krene. To je ta lavina, znači Dalibor je to pokrenuo. Taj tjedan smo skupili nekakve novce mi unutar sebe, u firmi i poslovni partneri i taj dan kad sam donio te novce gospođi Alisi i upoznao njezinu obitelj, jednostavno sam rekao da to ne može sad stati na tome, nego moramo nastaviti dalje. I evo, hvala Bogu, nastavili smo i uspjeli smo doći do kraja kao što smo i obećali taj dan kad smo bili kod njih. Evo, u nedjelju je održan taj humanitarni koncert, no humanitarna akcija sama traje već nekoliko mjeseci, pa evo, što je sve prije toga održano, možda želite nekog spomenuti? Da, želim, naravno da želim. Ta akcija traje u biti praktički od 3. mjeseca. Znači, kako je pokrenula, u tu akciju smo uključili ja i Matko, znači sve ljude koje poznamo. Tu se uključili jako puno kafića, održali su se turniri, čak i, ne smijem zaboraviti, jednu mlade dečke sa Viškova, Halu Bojse. To je dečki, ne znam, do nekih 18-19 godina organizirali su turnir u nogometu gdje su i oni skupili jedan dio novaca. Nismo mogli vjerovati da su se uspjeli tako organizirati. To je bilo, ne znam, preko 15-16 ekipi. Uključili su igrači Rijeke, uprava Rijeke. Ne znam, mogu pročitati, ali svima sam se zahvalio. Mislim, tih sponzora je stvarno jako puno koji su pomogli od mesnica, kafića,
ne znam, najviše bi se zahvalio gospodinu Zoranu Bardaševiću iz promocije. Znači, to je čovjek koji mi je odmah na početku rekao da će mi pomoći sve oko koncerta, jer nije lako. Onaj ko radi to zna da koliko je teško u biti organizirati jedan koncert, pogotovo takvog obima, toliko izvođača, toliko svega. Zahvalio bi se firmi Veko Pirotehniki koji su izveli jedan strašan vatromet u znak zahvale obitelji Šimić svima. Foto Čuči koji nas je pratio cijelo vrijeme, znači sliko je sve to službeno. Zoom video studio mog prijatelja Rajka Mrvoša koji je snimao znači cijeli taj koncert i očekujemo sad jako brzo da će biti gotova 2 DVD-a u HD verziji gdje ćemo razmisliti kako ćemo ih plasirati, na koji način ćemo ih ljudima omogućiti da dođu do njih. I eto, kažem, zahvalio bi posebno odvjetniku Miroslavu Vitaljiću koji je strašno puno pomogao svim izvođačima koji su nastupili od Batifjake, Šajete, Joleta, Mauro Staraja, Klape Grobnik, Brevis Benda, Ganer Imatore, moj veliki prijatelj. Kažem, evo, ne znam, strašno puno je tih sponzora. Kažem, evo, ljudi, svako, ono, šta da vam kažem, hvala puno i ne znam, evo, svaka čast. I još da se zahvalim, pogotovo vama, kanalu RI, emisiji Kvara do 6, evo, ovo vam šalje obitelj Marka Šimića, jednu zahvalnicu za sve što ste nas cijelo vrijeme pratili ovo vrijeme. Bez vas bi bilo teško to napraviti. Hvala svim medijima. Ne znam, evo, prezadovoljan sam, ono što smo napravili stvarno je veliki posao. Ni ja se nisam nadao da ćemo uspjeti to napraviti. Evo u tom nekom vašem užem organizacijskom odboru je bilo nekoliko ljudi, među ostalima, to sam čula na koncertu, su to bili ljudi iz Slavonije, iz Dalmacije. Kako su se oni uključili u ovu priču? Pa čujte, to je opet, kažem, jedna slučajnost. Neki ljudi su možda povezani obiteljski, znali su prije za taj slučaj, ali evo, ne možemo se ne zahvaliti. Oni će znati kad mi kažemo da je to jedna puknuta ekipa. Spomenuli ste Slavoniju, gospodin Samir Omerović koji je pokrenuo cijelu Slavoniju, postavio kutije u svim pekarama, gdje god se moglo postaviti. Hvala mu, stvarno mu hvala. Gospođa Mare Pelajić iz Stankovaca, nećemo reći da je iz Vodice, jer smo pogriješili nekoliko puta. Znači Mare Pelajić, gospodin Damir Grmoja iz Medulina koji je pomogao u tom našem IT dijelu, jer danas je nemoguće bez interneta išta napraviti. Lejla Omerović, Tanja Omerović, Alenka Matković koja je valjda sakupila 200 tombola po gradu, po kafićima. Evo, hvala im svima, svi su se uključili. Ako sam nekog zaboravio, hokej podsjetim. Ja bi se zahvalio, oni nisu bili dio ekipa, oni su u biti uletili, ono što se kaže zadnji trenutak, to je brat od Alise Ado i najbolji prijatelj od Marka Šimića, Mirsad. Oni su nam zadnja 3 dana pomogli strašno puno oko svega i posebno bi se zahvalio roditeljima od male Eme Ignjić. Mami i tati, te djevojčice, ljudi su taj dan, znači praktično smo se taj dan upoznali na koncertu. Ja sam se s mamom malo prije upoznali, da smo bili na snimanju sa malom Emom. Ljudi su nam pomogli, prvi put smo se vidjeli, odmah su se prihvatili posla i evo, kažem, neka se ne naljuti nekako smo nekog zaboravili i moram se zahvaliti Božotu koji je bio uporan na roštilju. Hvala mu puno, puno je izroštiljio taj dan. Evo, i za vas je ta organizacija humanitarnog koncerta, rekli ste Alisu i njezinu obitelj nećete zaboraviti, ali planirate li se onda i u buduće možda baviti još nekakvim humanitarnim akcijama s obzirom da sad imate jedno dobro iskustvo iza sebe? Pa evo, ja vam mogu reći, drago mi da ste me to pitali, ispašće malo da radimo nešto dobro, ali često igrom slučaja kad sam ja krenuo za obitelj Šimić se pojavio moj dobri prijatelj iz Bakra, Franjo Kaurin. Njegov sin Zrinko boluje od teškog karcinoma glave, on se nalazi na liječenju na Avijanu. I oni skupljali su se novci i otvorena je ta grupa podrške Svi za Zrinka. Međutim, kako smo mi bili u ovoj akciji za obitelj Šimić, ta grupa koja se pokrenula, mi nismo mogli aktivno sudjelovati u jednoj i drugoj. I tako jučer sam ja razgovarao sa gospođom Gogom koja je to pokrenula i obećao sam joj da ću dati svu svoju pomoć i mi smo već krenuli od jučer u tu pomoć. I molio bi ljude da malo, ako ko je u mogućnosti da pogleda malo tu stranicu, da malo vide. Radi se o dečku Zrinku, potrebno nam je 7.000 eura za operaciju. Nekih novaca ima, uključuje se i grad Bakar i ovo. Ne znam, vidit ćemo, moram s njima sjest da vidimo o čemu se to točno radi. Kako se zove Facebook stranica? Svi za Zrinka. Svi za Zrinka. Grupa podrške Svi za Zrinka. Ima nekih već 2000 članova. Kažem, mi smo jučer bili na toj stranici. Bila je stranica praktički uspavana. Znači, od jučer smo je pokrenuli, evo već danas vidim da je to već
neki moving je na njoj, ljudi se javljaju, lajkaju, šeraju i drago mi da se uključila skoro cijela puknuta ekipa. Dakle, nastavljate dalje. Svi su u toj grupi, stavili smo, su u dogovoru sa gospođom Gogom, stavili smo ih za admine i oni vrijedno ažuriraju sve što dođe, lajkaju. Kažem, napravili smo dobar posao, ali s ovom ekipom vidim da će to biti u budućnosti jako dobro. Dakle, puknuta ekipa se nije znala od ranije ili se znala? Puknuta ekipa, pa evo, Dalibor i ja smo iz istog naselja, tu iz Rijeke, pa onako više iz viđenja. Naravno, sa Škurinja smo mi, važno reći. Nismo više, ali ne može Škurinja iz nas otići. Znači, onako, nekakva poznanstva, ali evo, sad su to doslovno dogovaraju se godišnji i tako i mislim da čak ova akcija Svi za Zrinka, a čak mislim i nešto kasnije, mi smo u nekakvim preliminarnim dogovorima da bi nastavili sa time. Očito su ljudi prepoznali našu dobru namjeru u svemu tome i zašto ne nastaviti ako nam ide, idemo nastaviti dalje. Vratimo se još samo na Alisu. Gospođu Alisu, ona je uspjela riješiti svoj status njegovateljice? Nije. Ne, gospođa Alisa nije uspjela srediti taj status njegovatelja, mislim za sebe. Taj status bi pomogao ne samo njoj, nego svim ljudima koji je ta pomoć potrebna. Ja i Matko smo isto tako njoj obećali da ćemo dati sve od sebe i ja vjerujem, nama treba samo jedno možda par dana da se odmorimo, stvarno smo pogotovo ja, a vjerujem i Matko, ja sam iscrpljen, kad je koncert bio u nedjelju, ne znam, ja se još nisam praktično, legnem, ne mogu spavati, koliko je tu bilo posla, tog psihičkih tih problema, svega, ne znam. Adrenalin je još tu. Treba mi još jedno malo vremena da se odmorim, stvarno sam što se kaže iscrpljen, do minimuma, znači više snage, treba mi jedno tjedan, dva da se odmorim. Dobro, dakle, vi idete dalje, ja vas pozivam, dakle, mi smo otvoreni za sve vaše akcije. Dakle, Biće nam drago ako ćete nas popratiti sa odvjetnikom Miroslavom Vitaljićem, dogovaramo, to nismo spomenuli, osnovati zakladu Marko Šimić. Tu smo u nekim pregovorima, odvjetnik nam je obećao svu pomoć prilikom te zaklade, znači osnovati je, registrirati je sve. Ne znamo u šta se upuštamo, to ćemo vidjeti, daćemo sve od sebe, ali u biti bi htjeli bi dalje pomagati. Sad ćemo vidjeti koliko ćemo moći i koliko ćemo biti sposobni i daćemo sve od sebe. Ja znam za sebe, znam za Matka, znam za ove puknute iz ekipe da su nabrijani. Ne mogu vjerovati, evo, ne znam šta da kaj, jučer kad sam rekao za malog Zrinka Kaurina, kad sam im poslao poruke, nisam htio ništa bez njih dok im ne kažem. Znači, odgovor je bio odmah, šta čekamo, idemo, znači, već, pogotovo Samir, on je već, ja mislim da je krenuo prevrnuti Slavoniju. Ja sam rekao, čekaj, stani malo. Prvo moramo vidjeti di smo, šta smo, jer pomoćemo i Zrinku. Ja vjerujem da već tamo drugi tjedan da ćemo znati konkretno šta ćemo moći za njega. Iskreno nismo znali ni u ovo šta ulazimo pa je ispalo dobro, tako da to je dobar osjećaj. I pozivam sve stanovnike Bakra. Pogotovo Bakra, kod njih je sad jako puno događanja. Ja ću možda čak i večeras otići dole bis u Bakra, ako se ne varam. Probat ću dogovoriti sa gradonačelnikom Bakra i sa Radio Bakrom drugi tjedan da se nađem s njima, da malo vidimo od kuda krenemo, jer to nije veliki novac, 7.000 eura, možemo, tamo je jako puno događanja, možemo napraviti neki koncept da se to skupi i da se malom Zrinku pomogne. Pogotovo Franjo, jer Franjo je moj dobar prijatelj iz vojske, iz 111. brigade i ja sam obećao da se uključiti, evo Franjo, obećanje će biti izvršeno 100%. Dobro, ako budete imali više informacija, dakle, slobodno dođite, slobodno se javite. Hvala vama, hvala na vašoj energiji, hvala na humanitarnoj akciji. A mi ćemo sad pogledati video u kojeg ćemo vidjeti najzanimljivije dijelove i atmosferu sa nedjeljnog koncerta. Video je snimio, već ste ga spomenuli, Rajko Mrvoš, Zoom video studio. Hvala još jedanput. Hvala vama. Hvala vam. Ekipa ruke javi, svi za obitelj Šimić, kada žele dolomane, najbolje se troše, istina, kada žele dolomane, pjevaju se pjesme stare,
koji imaju sluha i srca za druge još uvijek ima. Pozivam vas svakako da se priključite u vašim donacijama, dakle kutije ste imali prilike vidjeti na svakom od naših ulaza, ali i da se uključite u tombolu. Tombolu možete kupiti odmah ovdje sa pozornice sa lijeve strane. Ono što je važno reći ili je važno reda, svaka tombola dobiva. Mama se brine jer prelazim ulicu, tata bi čuvao svoju mezimicu. Mom suprugu i od početka mi pomagali, ne samo financijski, nego i podrškom. Puno ljudi mi je pomoglo oko moje djece, neki su mi pružili podršku, zahvaljujem se svima koji su njoj najviše pažnje posvetili. To je zahvala obitelji Šimić vama, tiho molim te, zahvali se ljudima. Sjetim se stare pjesme, sad vi, novih fosila, svi. Tvoja košulja plava, nek me sjeti, nek miriše. Još jače i ruke, gremo svi. Košulja plava, nek umjesto tebe diše. Sad kad te nema, neka uz mene spava. Ajmo još jače od svima. Jako! Jedino to je što imam, najdraža košulja plava. Škola grmi! Imam život, ruke otkucaj. Ako te neko voli, znaj to samo da ja. Imam život u sjaj i srcu otkucaj. Ako te neko voli, znaj to samo da ja. Vrime sad za tebe reda, jednoj boji uvijek preda. Kad sam s tobom ja sam sretan. Imam život u sjaj i srcu otkucaj. Ako te neko voli, znaj to samo da ja. A sada, ladies and gentlemen, dragi prijatelji, samo za vas, Jole! Dobro večer, dobri i plemeniti ljudi. U ime obitelji Šimić i svih organizatora, hvala od srca što ste došli, hvala na prilozima. Oje, oje, je, srce veliko, si na blizu, tebi daleko. Sad ćete svi da Ivoru podršku. Ruke Jori, ajmo Ivane. Djevo, kolena i djelo. Kolena igranje, sa njom bi odmah, poker na skidanje. Doći mi pola, vina i opiš me, ona je mlada,
čuda stara. Slušaj, ako moje, ja ti mogu biti tata. I susrećo moja te mi radi, oni uzmu samo imovinu svu, a ti život moj, dušu jedinu, kao ratu posljednju. Dajte mi ruke, dajte radi! Otvori mi vraga, nemoj nikad na mene. Ne, nikad na mene. Januaricu, gremo 7 dana, 3 plus mi, 4 sam pijan. Zadnji euro ću dati da kupi srpski pas, od vrha do dna, kaluje se pun gas. Gore, dole, sada se to vole, svi se skijamo. Ho, 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 levo, desno, već pijani šesno, se razbijamo. Se motamo, se pejamo i već čutim ja, da opazima će bit baš vrhova. A dajte mi još jedan refren, ruke jori, ruke jori. Tijelo kore me htjelo, zove na igranje. Sada mi doći mi pola, pola, vina i opiće. Ona je mlada, ona je mlada, ona je mlada, a ja manje. Ja šarme, ja šarme, ja šarme.